Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenakan ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom! Manipod ita! Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta! Sa pulenak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli! Ti maibagay kan ka! Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli! Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawanak. Para iti pagimbagam da ito nga aramid. Diyak kaya't amay sagmaka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awanasim ka niyan! Di na karagupan! Ulpat ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, pinalutpot ni Malyong ni Monray, noan niya ti karga dagiti maleta ti baro. Aglibak kuma ni Monray, ngem inayayo ti lakay daytoy. Iso ang nagpudno metlaeng. Ket imbaga ni Malyong, asaanen asumorot iti ipapanda Ariela no dawatan da iti kwarta ni Monray. Dawatan kumamanen ni Angeli iti kwarta ti baro. Ngem, nagkadkad daytoy ket nakuna ni Angeli nga iso ti manggastos kini Monray iti panagtur dagitoy. Nadanon nga rod ti aldaw ti papanaw da Ariela. Itagagayem, dinggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasat. Good luck iti papananyaw, madam. Agan anad kayaw, ay nawaw. Oh, thank you, Lakay Malyong. Oh, ipapasman kit diti agpasyar. Kakaysuna nga adda ko artak. Ni Monray, madam. Pakikita yu Mama, mapantayo ka nun ko na ni Manang Angeli. Excited ako nga aktor. Ha? Papanam, Monray? Ha? Saan ka di nga itugot dak, mama? Ah, nagkunakan ka. Agraraman. Ha? Ha? Agraraman ka talaga. Pagbabagtitan nakmanan ako nak. O sige. Mapan kamin, Malyong. Ulita ka. No adda mapukaw kan madadael dito balay ko, sikat agsungbat lakay Malyong. Ta sikat itinalag ko nga agbantay dito balay. Naawatam. Ay, uwin, madam. Ay nawaw, naawatak. Rocco, Angeli, darasan nyo. Mapantayon. Apay ngay. Kuna ni Manang Angeli asumurutak. Ngam, saan matgaya? Oh, Monray!
Mapantayon Anya pailat kukuam. Ni, apay nagluluwa ka? Kuna masumurutak. Ngam saan matgayam manang Angeli. Piman kamot, Monray. Kakasi kamot. Sana bali, tadamot pagturam ditoy. Agtur ka ijay hardin. Babush! Be! Gunggunam! Day tati magganab ti imot akasken ka! Mapansin. Tata Malyo. Apay ngay apinanawan dakmatan. Ay nawawa. Kung nagtumot nyamin ka, aluklukon na kaday dyan, Ma'am Angela, Monray. Tata Malyo. Pinanawan dakon. Imbati dakdamama kan manang ko. Ay nawaw. Bye-bye, amitan. Amumton na maminsan, wen. No adda ibaga day dyan, Ma'am Angela ka. Di ka unay agtaltalat, wen. Tata Malyo. Malalala, di ka nagsangit, barok. Mala, umay kan. Ta isublitan dagiti kawis mo ijay silid mo. Kalpasan na, agludon to ni panyang iti pagsasangwan tayaw. Bayag tibiyag tayo itan dito yung mansyaw. Ay nawaw, tawanan dagiti manguyuyong kan kamon, Ray. Ulbod ni manang Angeli. Ay nawaw, mala, amumton no maminsan, barok. Saan ka basta agtalagkin kwa na? Di ka basta mamatilat tanitan, yaman niya, baganakin ka, Monray. Sika talaga, Angeli. Kunaklakit din no pagbabagti tanak manenday di amonre. Ginudtay mo matgayam, iha. Nagmayat ngamin aluklok kung day asamsaman tungkat. Nagmayat nga uto-utuan. Nakigtutak paikit di itayan. Takalat mat nga enruar nantay dua at traveling bag na. Ay, makaparagsa ka talaga. Nagmayat, ayalis-alis ti alipuspos day di abala. Wanya rod, Ma'am Angeli. Hoy, Mang Rocco, di ka man makibibiyang ditoy. No anya ti saritaan mi kan ni Mami, di ka makisalsaling bat. Nawatam? Sorry, Ma'am Angeli. No anya ti saritaan dagiti amom, di ka makibibiyang. Aguli magkalaang. Napos ko na talaga ti panagrupropam. Kunamlan kamang kamutan ti pamilyami. Angeli, anya ka kadi. Respetuam ni Rocco. Tanabayagan nga agpapaay kada tayo. Makapasuron ngamin day ta barbasan. Mabwisit manan. Di yu pa'y lang amin sukatan day ta driver. Man nakibiyang. Angeli, aguli magkawan no saan? Saan kumamit akastaa? Dakkel ti maitultulong ni Rocco kadata. Iso a respetuam kumamit. Saan nakasta? Wisit kit di. Anyat ko nam? Awan! Awan, Mami! Monray, umay kanta mangan tayon. Nakaluto kamin kini Tatam Amalyaw. Kailiw kunda mama. Sandak nga intugot iti na pananda. Mailiw akon kadakwada. Uray na uyong ni Ma'am Ariela kan ka. Kailiw mo lata, Monray. Tamamaklat nana. Pinanawan da kon. Imbati dak, nana panyang. Agsublida matlaeng, Monray. Mapandala agpasyar. Saan nakadi akay kayat ni mama? Nana panyang. Apay ngay ngayon tugot na ni Manang Angeli. Ngamsyak, imbati nak. Ay, saan man Kay kayat na ka ni Mamam. Amang ano intong sumaruno. Si kamot ti ipasyar ni Madam Ariela iti abroad.
kas tanga-tangag paiso, nana. Wen, iso adi ka glidliday. Mala, umay kakitin. Inta manganan. Lumami isan tinaidasar amakan. Ay sos, nag-ring ti cellphone ko nga imbitin ko ija poon ti bayabas. Inak kitaan no asinaw tumawawag. Nirukaw akanakak. Hello, rukaw, kanakan. Hello, ulit agbali ko. Diyak pala makaawit dita probinsya. Tagtor kami di abroad. Ay! Imbag man, kanakan. Asinaw, tikaduam. Ay, good. As usual ulit Ay! Talaga bilibakin ka, kanakan. Superhero ka talaga. No, da orasyo. Ingay to pa Sharon ti balay ko, ulit Wen, kanakan. Saan ang problema dayta? So kataktulangan ti pagpliti yo. Saan ang problema dayta? Kunak may. Manumit na ti plating ay. Bye-bye amon, kanakan. Basta agbayad ak to ulit Agimbabayin kay manakunakon. Malakit makaamu ka. Nang runakit, hawan man kwartakaw. Ikan kan doon nagsubli ako ulit Ano ti kasapula maya? Ay! Agpaisaw? Saan kamot kidya pilpilitan? Ngamno ikanak, ay kit makaamu ka, rukaw. Ren, ikan kan to nagsubli ako ulit Sige nga Ruden. Bye. Bye, kanakan! Ay! At taman kwarta ka, nukas kasanaw. Si kana, ti kaanakan ti mangalap. Nakabanit iti dakkel nga ikan, si kaanaka ko naman. Mami, saan ka di adata ti rumbang agkadwa iti may sa asiled dito'y hotel? Ha? Apay ani manan mang roko ti kaya tiyo akadwa. Oh, mabutengak, Anjali. Amang ano adamang gundaway kanyak. Anya? Kat adaak mo ta kadwayo. Kan asino kumamot ti manggundaway kada kayo ditoy, kat gwardyado to'y hotel nga ayan tayo. Ay kat, di mo laam mo Anjali. Nasiputak ngamin ti guard itay. Sabali ti kita na kanyak. Ha? Ha! Awan ti panagtalek ko iti dayjay agwardya. Kandag iti empleyado alalaki ditoy. Kita-kita undak iti up and down. Iso mabutengak. Ang mga no adada ka sa plano da kontra kanya. Ay na mami, atap yu laang dayta. Asino kumamot ti manggundaway kada kayo ngay? Anya kameten, Anjali. Kasla tagibas sitem ti tsurak Ha? Saan mo takasta, mami? Ha? Saan agaputan na lukmega? Kat awanan ti agpanggap kanya kiti dakas. Uray kastoy analukmegak, Anjali. O, napigsalat ta ti karisma. Ala, makamu kayon. Husto nga Ruden. Saan kayo man na nagumura? Ha? Di na kontra-kontraan, Anjali. Tano masurunak, pagawidan ka ijay Pilipinas, adi na oras. Ala, lipatan yung timbagak. Kasi awanan timbagak, mami. Ano sakpay lasalaan ti ugali ni mami? Tawa nanak ita. Nudyak pakibagayan. Awan pangalaak iti kwartak. Munray? Barok? Malmalday ka man ay nawaw. Apay nga amom amalmaldayak, Tata Malyong.
Wen siyak pa iti kunam. Kabisado kong ti style mo, barok, ay nawaw. Basta day takan tatikit gitara, amok, analiday ka. Kaano nga tanga agawid da, mama? Tata Malyong. Tsaka mo, tadi damat imbaga. Tano agdamagak, agungat ni madam. Iso adi mon panunutin da, mamam. Tapno saan ka ngagliday. Kaya't mau, tayin tapasyarin ni anaya nga anak kao, ay nawaw. Ha? Agpaiso, tata? Wen, tapno makapagamam mo kayo iti personal. Saan ka di akayat mo makita iti personal ni anaya, ay nawaw? Nabayagan tata. Sige. Taagawid tanto ije balay may. Tapno makita mo't ti balay may. Gundawayan tatikawan da, madam. Mapantangaro din tata. Ay nawaw, isaan pa nga ita, ta nagpakada ni Nana Mapanyang. Awan agbantay dito'y mansyon, Monrey. Nagawid ka di manan ni Nana Panyang? Wen, tamapan na kano pa kanandag iti dingwan na ije balay na. Ay nawaw. Kasta ka di? Iso asaan pa nga ita? Wen, Monrey, intun bigaten. Tapag iso di off ka, ken mapantantupay iti tanam day di papam. Kayat mau? Kayat ko tata. Ken mapantantupay makimisa. Kayat mau? Ay nawaw. Tata. Kayat ko. Amangan no agungat ni mama. Ay saan? Kasano ko mga agungay katawan mat ditaw. Ha? Kayat ko nga gragsak ka, Monrey. Kasapulam mat agrelax iti ruar Ti agpasyar. Kenti makipula-pul iti sabali ataw. Ay nawaw. Tata? Maasyanakin ka barok. Iso sorry lang yan kini mamam. No labsingag tibilin na adi ka palubusan na rumwar. Kaya't kumat amarelax ti panunot mo barok. Ay nawaw. Agyamanak, Tata Malyong. Talaga nagsingput ka. Ay nawaw. Kasta ti kinabatag mo kanyak, Monrey. I love you so much, barok. Ay nawaw. I love you too, Tata Malyong. No kasta, saan ka pa nga agawid ita, Panyang? Ay nawaw. Saan pa'y Malyong? Maturugak ita dito'y mansyon. Ay nawaw, apag isong around. Siyagman mo ti agawid. Ang ikuyog ko ni Monrey, ay nawaw. Anya, Ipasyar ko iji balay may. Kalpasan na, mapan kami iji tanam day di Sir Louis itaw. ang aganad kayo. Bantayam ana imbag ni Monrey. Ay nawaw, di ka kadimatanagan, Panyang. Ay namalyong bilinam ni Monrey. Amangan no ibaganan to ken ni Madam Ariel at irurwariyo. Ay nawaw, saan akasta ni Monrey, Panyang? Mabilin day jay. Nang rona no siyak timang bilin ken kuana. Ala, basta gananad kayo nga road. Dito iti balay may, Monrey. Ay na, basit laeng abong galo to'y balay may baraw. Ala, umay ka, taagtuktukak, Ay nawaw, nakapadlak mo tiri daw. Ay wanay, ditan na sambot niya naya. Napanan nagtrabaho baraw. Ay, sayang. Hangam di ka madanagan, ay nawaw. Surutin ta iya ayan ti trabaho na. Ha? Alaw may ka, tasumrek ta pa di ta balay may. Tapno makita mo ti unig ti balay may, ay nawaw. Sige, Tata Malyong. Kaskid daw yung kakabsat, may samanan a love song ti ipay ko kada kayo amin. Isagot ko da ito yung akanta kadagiti lovers nga adda ita ditoy. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you?
And though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And though I just fall in love again, just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I'm dreaming, I must be dreaming. Umay ka mon, Ray. Or Ano, wow. am I Nay, madaman niya kan tatanak ka. Dara siya ma, surutin na. Tayo asitig ti stage ti pagtugawan ta mon, Ray. Dito. Dito ti pagtugawan ta mon, Ray. Ha, ay nawaw. Ayan na nga. Ay, mon, Ray. Ayan mo nga. Ay, nawaw. Ay, napukaw sa mo tin jaw awir ka. Ay, ito gayam. Ay, mon, Ray. Ay, barok. Umay kan Ay, nawaw. Nagpintas ni Anaya, tata. Ay, nawaw. Ay, talaga na pintas. Alan, umay kan. Umasidig ta iti ayan ti pagkankantaan na. Tapos makita man na yung bagtiro pati anak ka. Ay, nawaw. Ala, umay ka kitain. kinalaatak at atang? Apay adi yung imbagbagat iyo umayo. Ay, nawaw. Sorpresa nga ro anak ka. Ay, wan. Kadwak ni Monray. Yam amok ti anak ti amaw. Ay, Monray. Iso ni Anayang. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz, kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tigasat. Agyaman kami itingkay panang taraway.